Hello bro, welcome to my channel. Kita ingin set ini ada siar, baru ni jajo. Dan haba set ni ada siar, baru ni jajo. Dan tak tang niat jajo. Dan ada tang lighting, mainat jajo. Set ini. Nomor data pun jajo, cerita ngajo plat kembang kan. Atau saya ada niat. Tang sebelum jauh malah sampai mencet ini kita share ini tak air semua add half more of water entah sata ini jajo and then add this rosary leaf when you cook this dish you can add only this green chili paste. Habis ni sata sumken, tak ni sumken, debdung. And then add this black sesame. Kita sata sumniyong. Kita sata ni dulu. Then add this salt, mix it. Mulai baiknya, sekarang tempera. Sachet ini kumpa katsan ne arkunyet and cook it with 15 or 20 minutes. Tak lagi pang chicken curry is ready. Cut lihat teman spicy but tasty. It's very good. Tak rasa nian. Ang halong jaw. It's a bit sour. You can try this recipe. It is easy, very simple, but tasty. Tak punya persang set ni set. Set orang kaba sup. Tak buat babang. Seperti setnya tasty chicken with rosary leaf and black sesame.